nuko mwami w'igisaka mu minsi irenganye mike cyane haravuzwe amakuru yuko mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza i Bugarama hoba haguye igisasu ndetse abanyarwanda bavuga ko kivuye mu gihugu cy'u Burundi. Ayo makuru yakugezeho? Yes, ayo makuru yangezeho, ariko nanone urebye mu bijyanye n'aho intambara nyine iri kubera, uburyo hano hantu hegeranye, ubundi ntabwo ari uruzitiro uvuga ngo uruzitiro ngo nirwo rugabanya ahantu, ibyo ntabwo byanangaza bwana munyamakuru. Ni ukuvuga ngo kuhagwa cyarahaguye si kimwe si bibiri, ariko nanone ibitandukanye ibigwa mu Rwanda n'ibyagwa mu Burundi n'ibyagwa ahandi hantu hari hose biratandukanye cyane, kuko ikijyanye n'u Rwanda nta muntu none aha ngaha wamaze gupanga neza urugamba rwo kuntu ahita agomba kurwimurira mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe u Rwanda bavuga batera ruri iwabo bagomba kubanza kubapusa bakava mu gihugu cyabo, hanyuma bakabona niba babinogeje neza bakaza basanga dege. Ariko ibyo ngibyo byo ni ibisanzwe bwana munyamakuru, ngira ngo n'igoma naho wagiye ubibona yuko bahafata hari ibisasu bagiye barasa mu Rwanda. Ariko umwami w'igisaka ubwo rusasu mu bwoko rwaguye mu gihugu cy'u Rwanda rwaguyeho mu gihe tuzi yuko mufise ivyuma vy'ubwirinzi ata kintu na kimwe gishobora kugwa mu gihugu cy'u Rwanda konona umutekano. Mbese byagenze gute kugira ngo mwisange ikibombe cyamaze kubagwamo kandi mufise ubuhinga bukomeye bw'ubwirinzi? Oya bwana munyamakuru, ibyo ni hari akantu inaha mu gihugu cyacu tuvuga, hari akantu twita kadahumeka, sinzi ukuntu mukita. Ni ukuvuga ngo ugafata umurima wawe w'ubunyobwa n'ubuki, cyane cyane tuvuge umuceri n'ibishyimbo, niho utwo tuntu dukunda gukoreshwa, ukagenda ukabumba ikintu cya ibintu bimeze nk'abantu, ukabikora ari ibitwambara, ugacomekaho utuntu tw'utuboko, sinzi ukuntu mutwita ibyo bintu mubyita mu Kirundi, ariko kiba kimeze nk'umuntu ku buryo ukibona mu murima uba ubona ari umuntu. tubyita ibikanganyoni. noneho kuko iyo umurima aba ari umwe cyangwa ari babiri bagize kandi umurima ari munini, ugize gutyo ukamugwa akagutsibura inkoni, baba ati bya bintu ntabwo ari za kadahumeka, ni abantu nyabantu. Ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ubwirinzi nge ni uko nk'uko nabikubwira, ubundi uzabibona neza, ibi nkubwiye uzabibona neza intambara yageze mu Rwanda. ubwo bwirinzi ahari ushobora kuzambwira ngo yabwesitaye hejuru y'inzu ye, ariko ubwirinzi ni kuvuga ngo ubwirinzi turabubona muri Kongo. nk'ubwo hari uduce nziri bagiye bagerageza gukubitamo ahantu zino ngabo za dede zabaga zikambitse, ubwo muri iyi minsi itambutse urugamba rwari rurinanye rumeze nabi, ari umuriro uteye ubwoba. ni ukuvuga ngo utwuma turahari, ariko tungahe oya utwo ngutwo ni twa karindanyoni, ibindi ni kimwe. ni ubonye icyuma kimwe hariya hama akagenda muri ya media yose ngo u Rwanda ngo rurahambaye. narababwiye yuko nzatangaza amakuru tugifite hano mu Rwanda nyine bose runze umuri kumwe, ni propaganda gusa. ni ukubwira ukuntu muhambaye, ni ukubwira ukuntu ngo perezida w'u Burundi ngo bamubonye ngo ari kunyara ku muhanda. ibintu by'ubuhinzi rero iyo uvuga ubwirinzi bw'aba munyamakuru, ntekereza yuko wenda ari ikibazo cyari icy'amatsiko, ariko nawe ubwawe mu mutima wawe wari ubizi yuko ibyo by'ubwirinzi ntabibaho baba bari kuragira. cyokoze izo sisiteme twagiye tuzibona, ariko bwa munyamakuru ubwirinzi najyanye umubwire banza urebe ahantu bugomba kwesitara. ndende yabwesitaye ahantu ha biriya birombe by'amabuye, amazahabu. uribuka ya mazahabu bagiye batwika ego imbere ya dede abanyarwanda. niyo mpamvu mubona abasirikara bazana babacucuma. byarambabaje kuba nta rindi ku murongo ngo ngewe ngende mbagezaho neza ibintu biri kubera ku rwanda, mbereka amashusho, mbereka amavido, mbereka amafoto. kubera iki? ni ukuvuga ngo babarimbagura gutyo. none ubwo bwirinzi buri hehe? bivuze ngo niba nabufite burindisha amabuye,
abantu twese imbere ya dede rero. Ariko twe tuzi mu Burundi yuko ni Misire mu yisama. Izo ni propaganda ngira ngo nawe uzambwira handi hano wabibonye atari kuri wa mudamu nashaka nawe kuvuga izina nyina wa M23 ujye umubona abadukurikira baramuzi ntabwo ariko bakurikira gusa. None se abandi byumvana ni bande yari ariko twereka ngo dore ngikindi ngo tucyumvisha ngo kivara ngo kijya hariya ngo tubona ngo hacumbye ngo umwotsi ngo bivuze ko ngo ari ngo ngabo ubwirinzi bw'u Rwanda ngo kisamye ngo burakimize ko yarabikamera kujya twabitweretse nyine. Ibyo ni propaganda bwa munyamakuru ntaho bitandukaniye na za ndege za soko bavuga ngo bahanuye ariko utababwatse se watweretse basi niba mwayihanuye igashya neza habuze n'agasigara ifoto utwereke ego. Nuko mwami w'igisaka ku musi wa kane nyamba nihenze se kwa kane plutôt kwa gatanu mwino misi nyene mu gihugu cy'u Burundi harashoboye kugwa ibombe zigera kuri zibiri zivuye mu gihugu cya Kongo aho zari zirashwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ibi bintu ndazi warabyumvise warabikurikiranye, mbega ibi bintu uravuga ko byagombye kuvuga iki kubijanye cyangwa byagomba kwerekana iki kubijanye n'ingamba ziriko ziraba cyane ngaha aha mu hafi y'igihugu cy'u Burundi za Kamanyora, Katogota ndetse na Ruvubu? Urakoze bwa munyamakuru buriya ni jewe mujye munyemerera ninjya kuvuga ibisirikare by'ibinyamwuga muri aka karere twagerereyemo byaba birimo ego Burundi ninjya ngushyiramo nimukagire ngo na amarangamutima no kuvuga ngo aha hantu ni ya mitego ya dede ari kugenda ubundi dede ikintu ashaka kandi nivuga gutyo ngo ashaka kugirira nawe u Burundi ntabwo mbaje hano ngo nkokwime yuko kuko ngafite ngo ubwo bushobozi ngo icyo yashaka cyose yagikora ngo abadukurikiye bumve ko nshatse kuvuga ngo abarundi ngo nabantu ngo boroshye ngo akeneye guhita ngajyamo sanze nk'umusanzi ntabire mu murima we. Ariko nagwaye ingero za Hitleri ikosa yakoze ryo gutera Uburusiya kandi bamaze gusinya amasezerano yo kudaterana. Hari umugabo yitwa Napoleon Bonaparte. Ni ukuvuga ngo abo ngabo ni abantu n'ingero ndagenda nkwa n'izindi z'abantu mu mateka bakoze amakosa bakumva ngo bafite igisirikare n'igihangange nk'uwo Napoleon, bakumva ngo ni ibihangange nk'uwo Hitleri. Ariko noneho hakaba hari umwe bahora bareba ni ukuvuga ngo babona yuko ari nawe nk'Abongereza Napoleon wajya kubatera yavugaga yuko ngo aribo bagungura abanyaburaya bose bari gutuma n'ahantu yari yamaze gufata batangira kuzamura imyigaragambyo. Rero ayo makosa dede yari kugerageza kugira iki nawe gutera nk'iki kandi ntafite uko abyigira. Yemeye n'ibishaje aba bazungu bakeneye kuyivugurura rero sisiteme ijyanana n'ibyayo ntabwo bari bumwaka imbunda ngo duhereze ngo wowe ugende. Ni ukuvuga ngo nawe bagomba kumukubura akagenda. Bwana munyamakuru kuri iki mubwiye ndabizi ko abadukurikiye bafite ibitekerezo bigiye bitandukanye binyopoza, ariko hano mu Gisaka TV tuzabiganiraho zabishyiraho umucyo mu gihe twinjiye muri aya masezerano noneho ngakurireho neza ishashi ku maso. Rero hano kuri iyi kesi y'u Burundi muri ya makosa y'umunyagitugu muri za ntambara ze iba ari iya nyuma na nyuma imurangiza neza akeneye yuko akorerwa ku Burundi ngo bukore ikosa buhite burasa mu Rwanda. Uriya ngo niyo M23 urabizi ko ari u Rwanda ruba ruri kubiko. Rero kandi urabizi ko gusubizanya na M23 ntacyo bivuze. Niba ugiye gusubizanya n'u Rwanda nibwo ukubise umushumba ukubise nyirinka aho kugira uko umwanya wawe uri kurwana n'umushumba. Uratwumva bwa munyamakuru? Ndakumva cyane mwami w'igisaka. Rero ahangaha tuno dutemero murakomeza mutubone nta nubwo birangiye bwa munyamakuru baragerageza abaprobe mu rwego mpuzamahanga. Igihugu iyo gitewe iyo kizanye ibimenyetso ko cyatewe ni ukuvuga ngo nicyo amahanga yose
ubwo ako kanya diplomasi yayo bigiye kugifevaringa kuko ibizereka amahanga muri Loni dore twaratewe Burundi bwaraduteye ubwonko bwaraduteye amahanga agenda afata imyanzuro muri UN Security Council mbese ibintu bitegeye none barashaka ngo kuko neza zikaramutse ateye ku mugaragaro atari Burundi bukoze ikosa ryuririreho abizi yuko nye noneho bari basanzwe bari kumuvumagirira bahita noneho bose bavuga ati dore uvuye Kongo none uje no mu Burundi rero bakeneye gutorwa ku Burundi kugeza igihe abarundi ariko nabo mu by'ukuri ibintu barabikotoye birinze kugira akantu batera na gato mu Rwanda urumva rero barakomeza baprovoke Burundi ntibubihorera bahimba ibindi mbese bicara bapanga imigambi mibisha bwana munyamakuru nta kindi no kugira ngo Burundi buhite burakara butere mu Rwanda ubundi beda ave yati murabizi timatewe nicyo cyo gushaka noneho kandi aze muri uwo mujyo ariko yerekana yuko noneho atuye watewe ahubwo agiye kugira ibiki agiye gusubiza uwamuteye nyine ari kwirwanaho rero abarundi bamwimye iyo chance yo kuvuga ngo ngarirwanaho ayo mahanga bwaza yuko azajya inyuma ya Dede avuga ngo Dede ngo yateye kuko ari u Burundi bwari bwemerewe guhita bugira ibiki bugira icyo bukoze ariko ntabikoze nta nubwo bugiye kubikora turufu nicyo ngicyo rero nakubwira bwa munyakoro nuko ngo diplomasi y'abarundi imaze kugera ku rwego ruhambaye kandi no mu bijyanye na strategy ku by'urugamba gukarikira igihe cyo gukora igikorwa cya runaka cyaba ari cya gisirikare nk'uko bakaba bati igisi cyo gihe ahubwo tube turetse igihe abarundi bazigaragariza jewe abankurikira mu Gisaka TV nzakibabwira nuko mwami w'igisaka urakoze cyane ku muco duhaye kandi nagushimire cyane ndabashimiye bwa munyamakuru twasoza mbwira abakunzi ba mu Gisaka TV na B4 Plus duhuriye mu Gisaka TV ibiganiro byagarutse nk'uko bisanzwe hanyuma kabashimiye Imana ibahugisha nuko kananche shimira cyane abantu bose twabanyuma kino biganiro ndibaza byinshi mwabyumvise ndibaza turongera guhura mu ndi biganiro byacu atagihindutse bye bye